Mi kenrum kenram bat ke jing lek kelany naga klub Atletico Madrid nakada bakam ko apan pelaj lai luj pan misuk Julian Alvarez nakati ke klub. Kum taru lada ke jing keren samanta ke sengi balang kamlong ke basiso. La apan ujor sendon Julian Alvarez syaying kasyari baka klub Atletico Madrid ke hapan siu ya ka release clause ke bahadu 104 million euro. Kajing ang nut jong Julian Alvarez ban mino anda ke klub Atletico Madrid ban yelekal ni pnesono sya ke klub Barcelona kala nangjur kad banang mi kisngi ha ka ba menta imat kamon jong Julian Alvarez kam don shu ha ke klub Atletico Madrid nre dik latrang ban mino anak ke klub ban yelekai ha ke klub Barcelona ha ka ne ayom Henrik ai ke balaja Yau Julian Alvarez hakri kendi sni ke baladep nadu ka sni kong adu menen ke sni ke bar nadu ka sni sajan jong tayo ke baladep ka Atletico Madrid klan dapat mentip lupa pakan sadon ke meeting ane ke ji kendu badu Julian Alvarez hakane ke sni kong Henry endalami hakane ke sni kong hakabau Julian Alvarez sulaj bine kendu kam tam yo coach jong ka Atletico Madrid Henry ke kebala kendit yau Julian Alvarez kadai ba om don mano nakaliang juga klub Atletico Madrid kibala wan bani kendu yau Julian Alvarez ha kebaula ap hadu kasni bar ka kebala japat nin kasni bar yau Julian Alvarez habaula lej sya training camp juga klub Atletico Madrid u Julian Alvarez la ra sendon haringkat u ejen jeng u sya ketai kejaka bat ka jinglai jong Julian Alvarez nin kasngi syaka training camp jong ka Atletico Madrid ka dairu tat hadin bagi wei ki perlok player jong u takut lanai ki ladep ka training kum taru hinin kasngi kampat urlong setia ka ji kendu jong Julian Alvarez bat coach jong ka klub Atletico Madrid ha ka bagi kubur kilakam bak ka jinge kendu kan sedai menta kasngi balang Day hangne ke jing lek kelany bat ke jing penslam na kawai ka por sya kawai pat na kawai ka sngi sya kawai pat jong klub Atletico Madrid mentau Julian Alvarez ula keren sendon da ka boong bala da ka klub Atletico Madrid kamla ban pelaja lani ban release na ketika klub kata kemut bagi player kemla lani kemdon kata ka jing lai luj ban yelekai hakan no ka klub ka bakimon ka bagi don ya kata ka jing syate kum talada jaba ke Atletico Madrid kam pelaj yau Julian Alvarez kum tau Julian Alvarez ula banyak challenge sendon lane banyak kun banyak hapo ka ying kasyari banyak kun baka klub Atletico Madrid baka hapan sepen ban ya ka 104 million euro kum kata ka release clause nakadaw jong ka jing khanglat ban mi na ka klub Atletico Madrid balik penyeso syaka klub Barcelona hakabakat kum lagi nong saj an jong Julian Alvarez klapen pau pakata ka 104 million euro kamedon bentai bat ka salary kum ta karai ka bakut jong Julian Alvarez kandai menta ka janmit sngi balang hakajinya keren bat ka Atletico Madrid ka karai ka ban sambi na ka jinya keren kan sedai menta ka janmit sngi balak ku blai sibut